pacho eya abrantie bi your friend flip 30 my boss is bi wo kronoma franchu mi free bronco ja me di pa kakra na me se me ye bibi kakra se be ya me ne me ma ye dedem na de woni kum pacho mi kro ni mejan achi 5 years ni ti obi amala no so mi pacho debi ti opibi pacho nyame ne me bwa de ho ofeedi nyame ne me bwa baby mountain nsie no ni na bibi enko so baba na yourself mami eni ese kwa na tua enya hwe why di pa na show ma na me ma no abandi wo be di wo no wa be di usika na ho mete e me ma ete sanso ya topam di jatedie odi no di usika enti boayi wadwuma ate oba kokudrufo na me be hira so na we die e yasem ketu e bi Philip ya be yire na jisika na ma okasa e pa cho you nai kasa me bla bi wo manzi oben me na onim mabra bom nsem no se akoso ya wodan na waduri se na me so edu mo so mo no se nie minim boy bi obeboa we fa na Philip obejisika na oye refin sheet otwa bi nti obeboa na me so nie boa me nanka mi ntuatua ne kakra no se mate ti me wa na ofre boy ne ba na onim bedi ano de obeji na me so you mi tua 17,000 na ma no mi tua 17,000 170 million pachan babasia ti mi tua de ma no na fi mi hwe nanim saa me frɛ na ode na makotwa me de ba mi hwe nanim e mada da bia ma faka me de ba e mada ti mi wa na me se de yakeka ko ye boy ye me se oya ya twadi afi won frɛ me frɛ na no wakate no ami bob la na mane no se mi sukura me nim de oti o boy ni me se de nim ba bi oti na obi na de me ma no ami so okay ye call baby a otwa no ye call no mutiska wa pia wa ha nyina ye em say ska no wa pia wa nyina 6,500 em say nti ye ya no mu frɛ no se adwuma aba e we port run about no dimika so say what me nka ho no ye adwuma man ye me dancing no obai ya na me so ni mu ti me so ni mu no na che se omu hwe ska bi wo ho no ne ade no mu keka ni nyina bo mu ma me na che se 6,500 de I was what this also bat onya ena omu se oya adwuma bi okobodan bi so nti obosha umbenya 6,500 na mame nti yenya no mane nko mi jane mane ko ya dan na chire me ko omu se wa me boso ti o mama obi akoboso omu di amani pakoro ti me hware so a me hware na pacho mi hunu be na ni picture mi ni picture ya mu ye mistake obi ye wadwuma kakra kasei ti so fuma me pomacho ni di wa ha okuta nyabotre me pomacho sof mami yenti amede beda mo ne se boy no minim ba bi otinti no wabu mi kwase a 1 year ndi na frɛ na onfa me ba cho me frɛ na da bi ho be fa da bi on sa onfa abi je manya no nti da bi ofa ya na wakasen ofa onim se oya we se odi mika 65 nti odi be ma me no ano no mi hunu ba bi otinti no no an se 1 year na abechi emi we di nka twaso ne yefanye ne yemu ndue nkono ana kefa bibia nto nche fa ne nkotum kremo nkransa we di 3 days ne yakuna to na twene na ye di code atufu ne so na busu apani so ba ho anakuno na Yesu Kristo nti yetumenye sa won freno hello Philip. Yes, when you Philip, my yeah. Your friend is of my me here tomorrow SOMPA TV so net is what is that? I'm Adumo. Mom say wa. Sister say wa. Magazine. Also we adwuma bi ma no na me say wa nya adwuma no na kakra bi abedi ho wada woroma enega so abrabo ni mo ayedin na obey ni den na wada woroma ka tete ne kakra kura ka bia we ye free oda be na enokre okasa enye obo enokre mo na me say me ye adwuma na obi na ekuma di ma sister no mo na me ko ye bibia ma no won ye adwuma no obi wono ma utimi me na me ututo nyama wo commission wo company wono eti me koto ade no me wo commission more than be almost 6,000 something wono abu 6,000 ku eti me ye adwuma ma na me ye adwuma bi wo maazi wono be frame say Philip me ba ba ji me nyama no o so request me nyama na so ma me adwuma nya abotre hello Philip
1 week me do dey beba say so on tiasie ana ko fa mind be su private car ana o mo bae ana o mo be chi me ko police station je adwuma na me ye ka ma me ja na me ja man kwala so mo ye adwuma no ana o de me ko police station e wo e kan say me nsia ana hono ma mutike mi ana mo ma o mo mi twa ne sika ma no ana me ye ana me ko pesika na me na de bre no no hono ma na friend say sika no and so ana me say na madam ya ko police station ama bibia ye okay na adi go sika na so it's okay no ba bi ye adwuma ti wo de me ba ba no 26,000 na adwuma bi ajeda 111 ni bi na me ye nti ye ka mo nim ka nti maka je so no nya abotre ye ba na fele bre no ozi 1 year twam Philip. Hello. Was it 1 year atwam? Hello. Hello, Philip. Philip. Hello. Hello. Philip, what a minka? What a minka? Hello. Philip. Abraham Pamonsan friend. Hello. Hello, Philip. Philip. Katinona friend na. Yes, madam. Me pacha. Was it 1 year atwam? Oh, 1 year, madam. Na do be say e be say only 1 year. Only 1 year. Philip tie me akade ye nyina ye de ka ye fu ka tutua obi se wo ka wo ye no 500 kura ka bia ka eni baby ejina no me pa cha me frɛ obra na me no trance ne ne trance na ye hye se wo de wo nya ne nyina kura ye nya hye na tuatua na so de why madam. Oh, me wo baby ye adwuma akra nti odi nyame adon yema Monday nyame adon Monday nti do na me fro mame why ni ka me na asumdwe mra wa na nipa wa hwa na obi akotunifo no akobo dua na de nsem bebre aba why me pa cha madam onu ka na ye ma sa adi we nyina de ba yo de be se wi adi obi ye wadwuma na mistake kra ba na osinya abotra ma no me menko fo obi menya waje soko fo obi nyabotre na bia na wo bebe ko fo obi na ne papa ne ba ye na me beji adwuma bi kura de amawa why bomodi ana adwuma no mama me sa kra nya ma do me nim ba pa fo buka na ye adwuma nti za adwuma kra de me nso adwuma ho kra bi this time why eti ni brana ye nya na sumdwe mla why me pato me da sis odi na me sure pa madam Monsieur Munya. Meta polo pa, meta polo mati. Medasi pa Philip. Na mi shirao. Zewa. Ejwa da ebe freno. Enti oba ye be freno waba. Na makobo krata. Na odi etu wa nya ni nyina akra na obechemu miensa ma ye ne. Se mienu kra nso na wate ase. Ye se otua bia eye chense kra. Why? Enti kwa kuma to mi se champ problem.